Ditotok sing apik kang warga. Diaturi napa yang dados cocok dengan sahabat. Yo, asik, asik. Oh, Hadrio Samudra lho iki. Wes. Yo, hit. Yo, sing awas. Sing was kita. Oh, yo kita dalem wakan to yo. Hey. Yo. Sip. Yo. Ayo. Yo. Kurang satu kali. Yo. Yo, kita tolak saya. Oh, yo. Yo. Pasar munut melaku pasar jarene yo tuku satrio samudra yo sadeno tak enteni kok ramet yo sambung tali dulu silaturahmi dulu saking Trenggalek yo ora apa-apa sepi yo yo, coba motor di sana untuk sebelahan dia sampai gimana yo, tak golei neore pasar sapi wes, oh, pacarku yo, salah lantik sapi pacarku hilang oh, sayang saya jebule kok malah berucap yo sing ora kepentingan dibawa turun pergone panggungnya tujuh rumputku yo hei ayo mas Samantya sukses cilak sih ditoto mas Wardoyo yo hei pasar ngunut wes kang dadi bisu pacarku hilang goro-goro tuku tahu. Selamat sore tante tak aturi moga atas panggung ya Bakri Mbak Wiwi moga rolling wasit moga persiapan menika Mas Jaina kali Mas Widodo Kabul sudah mari Mas Jaina ting kalian Mas Widodo Kabul Kabul Minggang rolling wasit yo hey yo ceklek Mas Samantya dan dulur sama rantas yo hey oh yo hey yo satu kali lagi yo yes yo sudah mulai rolling wasit persiapan Mas Jenarting kalian Mas Widodo Kabul Kabul Minggang Mas Jaina, Mas Widodo Kabul yo hei oh hei ding ding wih ding yo oh hei was oh di yo jago ganas ditoto lantai yo di was oh 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 yo nice di yo sampai yo ora apa-apa yo yo ditoto Helmi Kang Wardoyo yo hey oh
pun sangat menika ulang tahun Sadro Sadro ingkang kaping 9 tahun. Yo, hei. Ora apa-apa. Yo, rada ditekani ya Wargaya. Yo. Hei. Yo, satu bayati. Yo. Wes, rolek wasit Mas Jaya kalian menika Mas Wijoto Kapul. Nggih. Rolek wasit. Nggih. Penonton boten saged ningali amarga menika boten tiyang wonten palagan pangapunten ingkang agung. Ingkang boten kepentingan katuran manggap wonten sabuge ngapunten. Yo, di Bapak Sandi. Yo. Ada duel di Soko. Duel agung. Yo. Yo. Oh. Di. Oh. Hey. Oh. Oh, spot roti. Botol keli. Yo. Hey. Ora apa-apa. Wes. Bapak harus kemarin pandi. Yo. Hey. Yo. Yo. Bapak Sandi kan yang dulu semua kartu aku. Yo. Oh. Ora apa. Yo. Sekenan. Jadi saya masuk biar jadi laga. Yo. No Yo, Mas Kabul ditoto rodon. Helmnya Mas Kabul, helm dibenang helmnya. Nah, helmnya dibenang sih. Yo, siap, terima kasih. Yo, yo, oh, di Bapak Saji. Yo, satu sekali lagi. Blitar hebat gitu. Aryo Bimo putra paling asmo Rizky budidaya Warno tetunggul busanane sobat cabang dulu. kopi tulas Agustus Padrimo Bago Pak Niar, Ibu Rawu. Pak Niar kalau tiga tanggung Pak Niar. Yo, ye, di, sabo, di, bandet yo, di, wes, sewa seno, yo, oh, ya, yo, ayo, yo, Mas Heri, Koko, sakit belum, kemudian itu, sama pelata, langsung, yo, yo, Baniar kagak miga, yo, bos, yo, yo, ketenang, kondisi macam yo, kondisi agak, berikut seduluran otak pelakat latang lepak gadit, sumber aku, lawan dur di sorban gadit dulu, yo. Mereka sendi laga tiba. Mereka dibilang juga nanti Popo Guntur Wahono. Yo, si orang Popo. Yo si. Yo. Yo. Kendang sing lama sesautan. Yo sing ketek. Ojo lino pangit jadi. Si mati dandan yang balakan. Yo. Orang Popo. Bodoh jago nih. Yo. Kayak biye. Ditopok nanti prayoga. Yo.
kena guyu ora kena ya guyu. Mergo kita iki duluran. Jarene topo buntur ngono. Yo, dan nongses yo. Oh, Kami ucapkan selamat sore buat tamu undangan yang dari Selatan, Tulungagung dan juga dari Trenggalek. Cukup rawuh wonten kepalakan desa Sumberagung Manggarit. Nggih menika wonten acaranya ulang tahun yang keempat Satrio Samudro. Yo, yo, rasa nerah kakabung di tengahne. Ojo mikir-mikir. Bonggole pecot kakabung dibenakne bonggole. Yo. Ditoto, yo, yo, wes, yo, bolak pisakas, gede, sing pecut, sing tak yo gede, yo, yo, kentenan, lewas, yo, ditoto yang kepeat, yo. Yo, di Toto wayangnya Mas Tabul di Majalengka. Yo, hei, di, hot boy di negara segede. Yo, os, oh, yo, hei, wes, segawas, oh, hei, oh, yo no, biar cengklek, tadi mainan seni nih. Yo. Rotok tengah, Mas Tabul di tengah nih. Yo, ojo mikir-mikir. Yo, yo, tilik nih, tidak kurang pas yang pecut. Bergone palakan foto tertipe. Yo, wes. Oh, alon-alon, sing penting kelakon. Iya, Joko Montore mah ngomong yang ngecek. Yo,